Sveti velikomučenik Dimitrije, Mitrovdan. Sveti velikomučenik Dimitrije, rođen je u Solunu. Ovaj slavni, čudotvorni svetitelj bio je jedino dete dobrih i blagorodnih, ali bezdetnih roditelja. Izmoljen od Boga, kao jedini i dugo čekani, s velikom pažnjom je odnegovan i vaspitan. Otac mu je bio vojvoda, a kad je umro, hristoborni car Maksimijan postavio je Dimitrija, umesto oca, za solunskog vojvodu. Posebno carevo naređenje odnosilo se na progon hrišćana, ali Dimitrije je suprotno naredbi javno ispovedao veru u Gospoda Hrista. Kada je car to saznao, Dimitrije je, znajući šta ga čeka, razdelio sav svoj imetak i mirno stupio u tamnicu, spreman na stradanje koje mu predstoji. Posle nekoliko dana vojnici su izboli kopljem svetitelja, iako su ga našli u molitvi. Tu u Solunu, hrišćani su kradom sahranili njegovo telo i na tom grobu su se mnogi isceljivali. Na tim grobom podignuta je mala crkva, a nekakav velemož Leontije, nakon što se izlečio od teške bolesti, podigao je nad svetiteljevim moštima mnogo veću crkvu. Sveti Dimitrije smatra se zaštitnikom Soluna, a Rusi ga smatraju i pokroviteljem Sibira.